Obwabire nabwa nabo abarukora umurimo gwo kusyaho abantu amakuru okurabira ha TikTok abarukuruga omu businga bwa Rwenzururu abarukwegitira omu kigombe kyabo ekya Organization Worldwide Bakonzo United TikTokers omusinga wa Rwenzururu His Majesty Charles Wesley Mumbere Iremangoma asemere ba TikTokers ahabwo kuba bayiya omu muringo gwo barukusyaho abantu amakuru niko kucyoreka ngu emikutunga TikTok eshikire kuba eyokwinegeza entunguuka ikintu kiri wende ni TikTok iri kuresye aburi wende now kama vivya nanga battlefield manga utifiti no kumwenzi wayi aho tukende ande try ya rare sikitu kisumbi kikakwira na hati amarwawo nawundi mutuhi wawo lange mukasi abera mu public cyenzo musyenyi musikinga ndiyo mu public omusinga aba bashabire koresa TikTok no kwinegeza ebyenzarwa n'orurimi orukonjo hamwe no kumanyisa abantu ebirukukwata aha businga hamwe n'ebyoburambuzi omu kyanga kyabo remo loma bibyo promoted nenyu bana mwira ku mungu TikTok yesenga langira eikalwa bimuyiri senata baneka bimwenda wait for it kabe mungu yawe knock. This means that mungu yawe namuchingawo numulolo mumeso nakalangire ndikintu ekyo kilolo mumeso honaba omusinga barabwire ahakoresa ku by'obubonero bwa Rwenzururu nk'ebendera n'obundi bubonero nenye kundanga nimesike flaga yetu ozi isi ibiri ukutu namusikyano flaga ya East Africa na ikasamba nesi yetu neitwa sijayi because y'Abrahamu ndesabeka kolaki ikasikizwa we Queen w'obusinga bwa Rwenzururu Queen Agnes Itungu asimawe ashabire eminyeto okuba bakagambirizi bo Burundi bwa Rwenzururu. But sasa tekamu amani, let us travel to look for the information. Abantu tuenda mapaka tutahamba no kwa bisoro. Twase tuliule yo mwachiho. Nuko tuberekera kwa bakindi asa. Iba nisi chaba kasya sanganayo. Mchina utamaulo male kandi wali memiche very strong. Muhetruke kwa chitwa muendo kwa viri kumuendo kwa shanzororo. Yes, bring the message back. Tell the world. Indi nuko kulurenerina Rwenzururu. Omurukiko Evelyn Kabugo orukwebembera Worldwide Bakonzo United TikTokers agizirengo nibeja kuratira kaburwa ko musinga kandi obutosha binegeze birungi omu buri kimwe barukurabira ha TikTok. Nerubwa kandi amabina namutubwere ndi twende to promoting a culture yetu ati twende to kolese TikTok tuobera kabutsire ebendo ebikendi turanisha nero echucha mabini kintu kinene nete salenda ka somesho kwa culture yetu ngokuyi tutolere twayitwala ngokutolere twayihandolinga nete senda kakangani ndi kuhisi tule bakonzo tule bayira ende bamubundi ule mukonzo bakabe ngo mundo yamakutsuma. Ebyo bukiriyaho Minisita w'ebyamakuru omu businga bwa Rwenzururu Honorable Kanyonyi Geoffrey agizirengo obusinga n'obuteekateka kushabisha enjero ryihanga okubikiriza kuhindura izina ry'abantu okuruga ha Bakonzo okuzahabanyira kiriya ko musingina kakamiri ati tukendi kolesya emiringo yosi erinangirindiri hangiri Uganda hakendi byahakabya constitutional reforms erina lyetu libiri biri kokomeza y'umulondi mukulu utsomaniriwe cyande kiri hangiri Uganda ni kuna retroke irikanibwako lyangatroka erebya omomena awakandibyo mu kitabwe kyebirayiru nari mutwa troke irinyikali Rwanda kena buri mundu reri yekise kiritanga eribirikira mu bayi. Urukiko rubire gumwa hamhanda heriyo netekwaho okuhikanisa abebembezi b'obusinga hamwe n'eminyeto gasha kwa Mate Isaac Hawatayari West.